Hallelujah. Praise the Lord. Tini ba haino belai ke zorakaham kaitor haino haisung erens klare piuka. Phaidi tong thok layan. Tini ba haino sang kaitor ni kok ba ke kuplong layan. Tini kaitor belai maya ganang. Bo borok ganang male maya klai tini usi. Borok ganang male hamzak tini usi. Hallelujah. Hamzak nai kaitor khairok nai kaitor. Chuna asike hamzago. Hallelujah. Tay sal brum brum. Hamzak mani mari sini thane upno goi tongo. Ini kathang sabni jare kaitor ni jare. Samung kaha masamani sabni jare kaitor ni jare. Hallelujah. Bebagono musangi ma tongmani sabni jare kaitor ni jare. Sini kaitor ka kaham. Bini khairok ma pai flaya. Bini hamzak ma pai flaya. Hallelujah. Praise the Lord. So Phaidi engang ke ozora kaham. Sung magalang klay laya. Kaitor ni kok bai kuplong laya na. Phaidi puilan sung ozora ni bai kaitor na ham bai lay garana. Thank you Lord for your love and grace. Nembelai kaham Lord. Nini khairok ma pai flaya nini hamzak ma pai flaya Lord. Thank you Lord for the time and for the opportunity Lord. This is yours Lord zora nini si Lord. Ham bai afa nang sini thani ya farmani bagai. Aba sung belai khatung jak te khonju ko krek te bkhatiar nini kok thanya chuna ni bagai. Khnana ni bagai. Lord nini kok thebe ke appreciation ni bagai. Afa nang phrangdi. Thank you Holy Spirit for your presence. In Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. So doro sang sini gana ni takhuk te bhok sang rok no share khair layane borok bahai na tini kai tin kok sang na siap manthang. Hallelujah. Sini kai to kaham bini khairok ma pai flaya bini hamzak ma pai flaya. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Phaidi engkang ke tini ni norok title lo khana Kaitor Muchung Jago sang Lenglathung. Phaidi Lengla layane. Kaitor bai thang Muchung Jago sang Lenglathung rest khlaitung. Hallelujah. Praise the Lord. So Phaidi Lengla layane sang Kaitor rest khailene sang. Asuk choit phoideng lai lia sang Phaidi. Naidi choi dino Kaitor bebak sanam bai kha. 7 dino ge Lengla kha hani sau. Actually oro Kaitor lengjagi Lengla kha aba haya. Kaitor sungno Lengla na ni bagai phurungmani si obo. Hallelujah. Kaitor kebelia jebo lengjak nai jar aba hai Kaitor yasini. Hallelujah. Choi dini bisongo bebak sanam bai kha chungno sanam ka aboni yagulo Kaitor Lengla kha hani sau means tamo jaga Kaitor sungno Lengla na ni bagai phurungui tongmani si obo. Hallelujah. So tini tamui thangma ke naidi borok rok asake busy like at least Sunday kaisao sudo Kaitor pro fully submit klaiman laya ke rest klaiman laya ngi tong layo. Even o Sunday ni dino sudo sung excuse layo. Ma meeting bela important o ma pai laya. Hallelujah. Ang Sunday ono nono Lengla dehni ang samani ya. But Phaidi kaisa specific zora sung Kaitor ni bagai sanam lai siwana Kaitor Lengla laina ni bagai Kaitor submit khlai laina ni bagai Kaitor bebak ya phari laina ni bagai Kaitor sandare oh relax khlai laina ni bagai. Hallelujah. Tangi hinmal naidi nang tomun Kaitor Lengla ya hngke homoni no leng praimang ma tong nai tomun nang Kaitor Lengla phanya ni sika mane no nini bebak samong nang relax ngai te khak sangi ma tong nai te samong belai no relax ke nang khlai manai te samong sanai. Hallelujah. Praise the Lord. Phaidi Kaitor Lengla lanyan sung serang layana. Elam bag nai len Phaidi. Genesis chapter 2 verse 3 utam sujak tong. Yaphang chapter 2 verse 3. Yaphang chapter 2 verse 3. Yaphang chapter 2 verse 3 tam sujak tong Phaidi sangara nai lena.
Hallelujah. Tam sejak tongor naidi. Phang chapter 2 verse 3. God blessed the seventh day and declared it holy because it was the day when he rested from all his work for creation. 6 days ni bisingo Kaitor bemak sanambai kya 7 day haikaba a je 7 number din no hongke Kaitor rest khlai kya ni te a sanno Kaitor bless khlai kya ni Kogro tam sejak tong bo sal snini salo hamari rekha te juda ke khaka tamni henba Kaitor a salo bebak samung tangma mathagei lenglama sal. Hallelujah. Kaitor kebel phan kri lengjagei lenglakha aboni bagei da Kaitor a salno bless khlaiba. Chwng lenglai manthung chwng belai ke relax ke ma tongthung aboni bagei se Kaitor bless khlaiwa salno. Hallelujah. Praise the Lord. So tini sengjaknai ke obosei chwng tomung no naidi 24 hours tong jotoni no jotoni bagin 24 ঘন্টা 24 ঘন্টা o nung busuk ঘন্টা Kaitoni bagin nang time arrange khlai. Hallelujah. Jemon 7 dino salsa. Hallelujah. Even sing yafar thinu nugo 10 টাকা o 1 টাকা 100 টাকা o 10 টাকা means Kaitor tam saiman chini gosimung no nayo jungbini thani submit khlaiting babu Muchung Jago 10 টাকা o khoksa sanmani aba Kaitor gringini no sanmani diba Kaitor nono a 9 টাকা bai tebo gobang ke bless khlaina Muchung Jago so 1 টাকার ওই Kaitor thani o nini sak bedog no nung phonok phaidi aboni bagai se Kaitor abono sano nin thani o sapta kaisao tang ekdin Kaitor ano jorara dihni sa tangi hemale Kaitor nono te baki 6 din no bless khlanya Muchung Jago nono hamari khlanya Muchung Jago aboni bagai Kaitor 1 week go salsa wo nung rest khlaidi Kaitor submit khlaidi Kaitor worship khlaidi Kaitor enjoy khlaidi Kaitor obo Muchung Jago. Hallelujah. Praise the Lord. So aboni bagino chwng oboni clear ang thai tini phari clear ang layana gobang mo jorao chwng relax ang imenya khasrang imene reason kaisano chwng Lengla ya Kaitoro hain choit phoi mongi tong lai chwng busy mangi tong lai chwng Phaidi Lengla layan Kaitoro Phaidi rest khlai layan Kaitoro Kaitor bo Muchung Jago chwng Lenglathung Kaitor bo Muchung Jago chwng relax khlai thung. Hallelujah. Padi kaisa routine khaina layan sing. Even sing Daniel ni prayer nogo phong dibor sarik 3 times Kaitoro time spend khlaibo. Hallelujah. Salo chu chung bahai ne padi kaisa time specific khlaina layane ang ani Kaitor no jora nai nei obo to sing daily kha 9 ta wo haikaba 9 ta 10 15 bisingo sing gathering inglayo 1 hour sing Kaitor jora layo sini kaisa routine ngi thanga abo bela habit ka hamsini tabuk. Hallelujah. Kaitor koko sang time spend khaitong layo sala gonta kaisa 24 ঘন্টা at least gonta kaisa le sang regular time spend khlaile ma tong layo. Hallelujah. In future sang abono tesa extend khaile ne 24 ঘন্টা 2 ঘন্টা khlaile ne 24 ঘন্টা 3 ঘন্টা khlaile ne 24 ঘন্টা 4 ঘন্টা khlaile ne haki chini life tebo satisfied ngai tebo sang tong thogi tongi manai tebo sang khak sangi tongi manai je borok gobang Kaitor rest khlaio Kaitor jora ro Kaitor worship khlaio Kaitor kongno srungo a borong ni life tebo small dongo tebo khasrango tebo musang jak ongo. Hallelujah. So norok joton excited Kaitor kokni bagai means tamo nang Kaitor time ritong Kaitor spend khlaitong Kaitor nang rest khlaitong tabuk mungsa samun nang engage ya tabuk Kaitor ni kokno khonjo kekr khnaitongo Kaitor bai nini halok no nang tebo krak khlaitono. Hallelujah. Praise the Lord. Tangi hinmala naidi chwng Kaitor jesek jora ro means abo rest khlaio asuk no chini life tebo better rango
Sengsara jesek nung kebang thang nai, aseng nung loss nung nai, mana nin life destroying nai. Because sini life Kaitor naran jupayo, means sini jora Kaitor sekebang nani nango. Seng tu sengsa ni able, Kaitor naran isi cuk nahani se, so cini jora Kaitor sekebang nani nango. Seng tu sengsa ni ya, sengsa no bahke seng kebang jora ri mana ba. Abo engya am musangya. So cini jora kebang Kaitor nani nango. So abo ni bangai ang norong na saram temaya temake ama ke engaging di bahkan neng Kaitor mang engaging itu man. Hallelujah. Nangke ba tamnai nini samung jora pun neng prayer klaidi. Te Bible verse rong moi tu klaidi. Mangke nini samungo logi Bible telang di. Thaisa thani pori di. Ama ke habit klaidi. Loi klaidi. Hale bahkan neng Kaitor mang time spend klaidi tong man. Kaitor man neng kesengi tong man. Aba ke senam di jora. Hai ke tamung nai nini life tebo musang zak nai tebo tong thok mung nini bisingo koplong ngi thang nai. Hallelujah. Kaitor sulsenari seng bini thani jora rutheng. 6 days bo samung klaika o sengsana ready klaibeka. Means that borong muni jinta 6 days. 7 din o 6 din busuk kafrana musung kafradi no problem. At least halsa. Hallelujah. 24 घंटा के जों 7 दिन माने एड klaike busuk घंटा फाइनाय di. 8 घंटा kebang mawo only 24 घंटा. Halsa Kaitano nang zorar di Kaitoro rest kladi nini life better nai nini life hamsa zak nai. Amen. Oba kena seng Exodus 20 verse 8 dogonogo rest is important for worship ni sao. Seng jepurpa rest klayo aba haine erengena hanyang phui tongna ni bagya. Haika pok kalai tongna bagya. Rest klayo mane nang samu sengsane samung bai grei mane nang tamu bai Kaitor ni kok bai ke enjoy klaidi, Kaitor no worship klai enjoy klaidi, Kaitor bai prayer klai nang enjoy klaidi, Kaitor bai kok sawi ni life na nang te better klaidi. Tangi mana rest klai mana thoi tongna ni bagya. Rest means tamo Kaitor bai kok salai ni Kaitor no worship klai ni Kaitor mini kok no serna ni bo bai ke halok ka ham klai ni. Hallelujah, praise the Lord. So aban bagay Exodus 20 verse 8 sung no go rest tangi important malabo worship ni bagay. Kaitor by communication ni bagay. Amen. So aba kin Exodus 23 ni verse 12. Exodus 23 verse 12 lamrama. God tells us to rest ni so. Kaitor by thang sung dagi rest klai di ni means nang ang bagay time spend klai di. Kaitor time spend klai mane tamo rest klai mani. Hallelujah. Praise the Lord. So, aba hakin sing Matthew chapter 11 verse 28 verse 29 30 sing srai srai ke nogo o poza hilikti lengjak borokrok ni sao. Hallelujah. Pari sing application ai le phirana. Matthew chapter 11 verse 28. Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens ni sao. O poza hilikti lengjak borokrok. Hallelujah. Tam ni sao jaga come to me ani thani Phaidi ni sao. I will give you rest ni sao. So na Jishu ni ring hormani si boba hai Phaidi ni sao. Means sengsara tongkha tam sini poza belai hiligo. But Jishu phaike helengi thango rest klaimano. Hallelujah. So abuni bagino naidi norok oro tabuk live session no sengkai tuni kok serang lai tong layo. Noroni rest tabuk belai keno comfort te khas serangai khatong thawi tongo. Tangai because nang Kaitor zora re phaiman bagai. Asung sani poza na yakare Kaitor nang iya pri phaiman Kaitor nang time spend klai tong mani. Kaitor nang zora re tong means tam nang tab rest klai tong Kaitor. Hallelujah. Or rest sung tam klai male khatung ro te belai tong thogro satisfaction ro sini langmawo. Aboni bangan Jisu Kristo aboni bangan jerong sungno Phaidi ni sao. Sengsarong ke poza hiligo. Ani thani Phaidi hakinaro lenglai manlai ni sao. Amen. Hallelujah. So lengla mung borotong Jisu Kristo otongo. Hallelujah. Lengla mung borotong seng jefru Jisu Kristo joraro jefru seng Jisu Kristo time spend klayo. Hallelujah. Praise the Lord. So tong thogdi khasrang di.
sừng tangi Jisu Christ ring rest khai teng ni siringo sừng sara tamo homoni no pailaya homoni no tarahora homoni no belai kheno atamnai jengzal haikaba khorok bihim laijak phiaba soi lenglamung rest borotong male abo Jisu Christ o simisi aboni bagin opoza hilik tui lengjak borogrok norok ani thani phaidi ang norok no lengla rowan hni sau hallelujah tamo ang norok no lengla rowan hni sau samni kogobo baithang Jisu Christ ni kok take my yoke upon you let me teach you because I am humble and gentle at heart ni sau and you will find rest for your soul for my yoke is easy to bear ni sau and the burden I'll give you is light ni sau hallelujah nadi oro verse 29 te 30 ka singnogo ani tamnai take my yoke ni sau ani joal no nadi hakaba ani opposa no nadi ni sau let me teach you ni sau because I'm humble and gentle and you will find rest for your soul ni sau mane Jisu Christ je ya farmani apposa ka belai heleng te belai easy abo ruzuna ni bagai abo boza ga singno khaksa mormone for your soul ni sau hallelujah norok ani joal ti sawi baldi kokbor ba kai ni sawo ani thani srengdi tamni henke ang borok kobok kesang kobok koine ne hake norok lenglawi mananu ni sau hallelujah praise the Lord so verse 30 was srai ke nogo ang je nong joal rena mania belai kino easy ni sau abo ruzuna bagai belai easy ang norok no joal rena hanmani abo belai helengse ang norok no poza bogna hanmani abo helengse ni sau hallelujah singno holong ruzuna bagai Jisu Christ ringya binio tongoi hamari manai rest khai relax ngai khaksangai tong thogoi ma tong thang aboni bagai si singno ringo hallelujah praise the Lord tangai amera kamazak no Jisu Christ naitok jati bo taita kama siteng bo kalai saka nogo thangiman siteng aboni bagai Jisu Christ bono naitogo jefru naitogo man kha bangra saka rojuina kha ka abo rest da na ka abo tekto da amera himna nanglia ble amera tai lama naitong na nanglia bai thangno amera merag naisa lama ngai himka a lamao te kalai saken bonogo sogui manika bahike amera jefru kama witong mani manjaka meragna saka ha bono bangra saka rojuina mani bagai hallelujah so jefru bo meragna sama malaka logologino rest se kuno complain bo masalia kuno gali masale kuno kutuk jaro nanglia kalai saken bo bangra saka ka phaikya te kalai saken bo nogo sogui kya so tini obono sungno phurungi tongo Jisu Christ phaye kalai sake a lengla mungno yasak phaisidi te kalai sake no Jisu Christ baksa nogo thangnani bagai ready phaibai sidi hallelujah tangi hinmale sung Jisu res khlaya sak jora Jisu Christ sung siring phaya sak jora chini bebak lamaro clear englak tangi hinmala naidi already sini lama muthub jak tongmani se lama ngai sab sopai kya baithang Jisu Christ hallelujah praise the Lord chini langmau lama tabuk sabo Jisu Christ simise phari sing teb clear ang layan or rest no tui ang Hebrew chapter 4 yes Hebrew chapter 4 verse 9 sing thang layan phadi Hebrew chapter 4 verse 9 Hebrew chapter 4 verse 9 hallelujah Hebrew chapter 4 verse 9 tam sujak tongoro so there is a special rest still waiting for the people of God for all who have entered into God's rest have rested from their labor just as God did after creating the world.
So let us do our best to enter the rest. But if we disobey, as the people of Israel did, we will fail in Isau. Chapter 9, 10, 11. Or belai kena kuthuk ke full chapter pori nai di rest no tui kai ter tam ke mane chini thane explanation khlai ka elambak ni bising tui. Hallelujah. Adam no jefru Eden garden ya first jago abo samung tangna ni jaga da na rest khlanya ni jaga. Sengklai sake buzi ke tam nok male rest khlai jak nai jaga se. Samung already Kaitor kai rekha. Nengmung already Kaitor arrange khlai rekha. Tong thai Kaitor already sanamai rekha. Tamo bini samungaro rest khlanya ni simisi. Je Kaitor sanamai man bathai no sanani. Kaitor sanamai man tuino nengnani te as a bograngai malik ngai rest khlai santi ke tangna simisi. Haipan tangi a rest no kamazaka. Kokana yang mani bagai. Hallelujah. Bebak no sadi Adam neng okasani bupang ni bathai. Okaham hamia shirenai bathai obonos neng ta sadi. Asak simisi sao. A kisi sa kong no suluse bo abono goshi nai manliya. Ihi belum selesai paikya. Hallelujah. Praise the Lord. Even tini busung okong sawi tongo klaide ni samung nang tam klanya musung. Kolonti kiklai ka prawnya klaidi hai pano. Kisi sa zora. Kaito ni bagi sanamdi te rest klaidi kaito no worship klaidi kaito no sandardi kaito no yafardi. Abo sudo tini borok klaiman laya. Bebak zora wono busy ni salaye. Tamo time waste klailai tong layo. Adam ni thanimo chikun sasi barza ya farzago Adam neng o kaham hamya sirinai buthaina simi neng ta saza baidi. Hallelujah. Abo khnai manliya. Tini borong no bahanya ani thani rest khlai pai dini Jisu Christ ringi tongo. Hai pono rest khlai pai di mao se rest khlai pai manlaya ang tebo ka phragana ang tebo ka phragana hani borok ka phrai tong layo. Hallelujah. Praise the Lord. So khas sarang de te khatong thok di. Sini Kaitor sono belai hamsago. Bosono kibiya bosono yakaria. Hallelujah. Adam kokhna yangkha haipano noani bisingti hain hai journey sang phiu ka sangsarni lama sengjak phika. Hallelujah. Praise the Lord. Azora bhani kabang ma borok kabang ma borta ma sangsar bebak borong thebe kya except Noah. Noah na kari bebang thebe kya. Kisi sa seblai khanajak nai Kaitor sao khaki fil sidi hake mathangjak nai an Noah ni zorabo. Haban kabang borok a kokno hozomungjak liya. Thut nang ni yaro haina kok kudulik ni Noah no reject khaile kya. But kisi sa se I o ako hnei ya prishewu khaki filna simisi as sagni musungmani aren ongkhori phainani simisi hapuni ya sagi manliya goshi manliya amuni bagita mungkha thimung no mankha mothangjak na tongmani mothangjak liya thimung no mankha borok same tinini nan khane bano anajo ani thani wo rest khlai paidi ana zorar de ani mane ani wo phai ani ana worship khai paidi ani thani lengla phaidi amai kok sa paidi asak simi sible ob kono holong rujak nai ble ob kono tamnai pahar rujak nai haika belai khena hilik mani rujak nai aba hain bagai sungni ringi to ngeble niral kha asuk phaidi Jisu Christ ni bisingte kaitono worship khai paidi kaitoni mono kusuk khai paidi Kaitor be kok sadi asuk simi sible but obono no tini tukjagi tonglai kabang borok rok Noani zorawo kha kipil himana tukjaka thimung no mankha Adam no saka ta sadi hinai sai khibika tekto no mankha
Phaidi Adam mistake khlaikya thik ase paikya Noah mistake khlaikya sorry Noah ni aje zorani borok mistake khlaikya thik ase Israel lok bahani mistake khlaikya thik ase bebak no mistake khlaibe kya Phaidi asuk a mistake ro no hori phano sung tabu kok na laisiwana Phaidi sung tabu Jisu Christo lengla laisiwana Phaidi 24 gonta o Phaidi gonta 2 gonta phano sung Kaitor zora laisiwana Phaidi sapta kaisao halsa phano sung Kaitor no zora laisiwana Phaidi mas kaisao sung 4 din phano Kaitor no zora laisiwana 5 din phano sung Kaitor no zora laisiwana Kaitor bo tabuk no bebak saineble sapta kaisao halsa sa sano Nini 1000 o 100 টাকা sa sano Nini 24 ঘন্টা বেশি সাইনেble Hallelujah কিসিসে সানো 2-3 ঘন্টা সানো এই বাদ বাকি তো নিনি বাংনবলে Abun bagin tam oro sujak tong nai noro khel khala kena hema tongo verse 11 no So let us do our best to enter the rest ni so Let us do our best ni so to enter the rest Lengla mungo habui lai ni bagai Phaidi ka phar lai hoi sini best no sung lai siwan hani sabloro But if we disobey ni so sung tomuno lengla di hema jaga lengla liya kokna liya hangke sung As the people of Israel did we will fail hani so Israel kokna liya fail kha 40 din lama 40 bosor nangkha Hallelujah borong ni bagai Jisu Christo phaikya o sangsaro sini liya fail kha borok kokna ni bagai Phaidi sung letai mistake khailai liya sung kokna lai siwana Lengla di hema jaga sung lengla lai siwana sung samung tang di hinjable 10 lakh ajina di hini sayable nilar khe Kaitor ni mung no lobui bono bori woi bini mung no kusuk khlai honor khlai love di worship khlai di khulum di bobe kok sadi bini o time spend khlai di o kok no sawi tongle rest khlai pai di sini sai tongle sung no rest khlai pai di mouse rest khai man li hangke te kun khaine krikya Hallelujah praise the Lord tang mala Kaitor sunu bless khlajam mo sung jago Kaitor sunu hamari rena mo sung jago Tomun sung bini wo rest khlai paya hangke sini khorok no bini thani sung bom paya hangke sung bono tomono worship khlaya hangke sung tomono bini thani wo sak bedogui ri hangke Kaitor je bini musung jak marok sung no ya phanani bagi je musung jagi tong marok abuni ya phari mai angi thango tangmala nung sak bedogui re phayani bagi nung bai thang bai se paile angi haksa langi tong hangke Kaitor musung phano nono je ya phana musung jak mani abuno ya phari mai angi thango Amen Kaklai buzi mani tongna Hallelujah maybe katal topic ungjagi mano noro katal topic ne bagai buzi nani problem phan ungjagi tong mano but kisisa khonju kruk khlai buzi di Kaitor tamnai Kaitor musung jago sung rest khlaiteng Kaitor tam musung jak sung rest khlaiteng sung lenglathung bini wo Kaitor abo musung jago Tangai sungno lengla rana musung jak jati sungno phan katal roi teibo sini samungo sungno kher khlai rana ni bagai Hallelujah tini angte kaise fake na rong saikhana rasiwan toling ni kok Toling bura ingya narok saideman Toling bura ingya Haike ba sakra ingya Toling haina hai phan katal baike biri man phiru Jefru bini bekrang logi thango belai Afro bo bini bukhok baike bekrang phuiki bayu Khunjo kagrak khanadi Toling jefru bekrang logo Jefru yasko logi thango Yasing rak da hanai Bukhok baike wasigi tiklai ki bayu bekrang rok wasigi bebak no phuiki bayu Tei lenglau bo bekrang katal asai theng Yasko katal yasing katal angkhorteng hanai bo rest khlayo Hake jefru bo rest khlayo apro terek bini bekrang logo te bini yasing rok katal ke angkhoro bekrang katal angkhoro
Tebo agini slaypono. Tebo pan kebang ke bo birimano kusuke te haksalo tangi mano. Tangi rest klaimani bagai. Hallelujah. Praise the Lord. Phaidi. Bini a poza bikumuk hiligi tongmani abno bo phui khibika. Bini ya singno bo sotonoi bokogoi washigi sokogoi khibaikia ketal yesing asai theng hnai ketal bekrang asai theng hnai. Phaidi singbo chini a poza no sing yakari relai siwana Kaitor Lengla phailai siwana. Phaidi sini kebang ma aze busongoi tongmani sini lama wa haika jengjalangi to aborono pogoi khibiwo yakari Phaidi Kaitor sing time relai siwana. Kaitor sunu ketal phandanai te ketal phan ba ke bosungno ya appreciate a phan belai kheno phan kebang ni bagai te kaham ni bagai nini samung bahaina sanai agini slide pone better ni life ngai nini life better ni slide better excellent is like excellent oba ke thangnai. Hallelujah. Abun bagai sunu toling by toling by phurang jago elam bago toling oti toling by ke ma jaga sunu sui phuranggo. Amen. Hallelujah. Kaklai norok buji tongna. Tong norok ani kok believe khlai hangke tabu YouTube rok tongo khologui naidi. Toling kubui de bini besak no mana bekrang no khogui tamnai bini yesing no tikhlai ketal bekrang ketal yesing ni baganan lasing bo. Tei ketal yesing ketal bekrang no manai botebo kebang khede biriman te phanda kebang eng naini di check khlai. Toling ni history, hake toling ni nature, toling ni beba character no khologi naidi. Hallelujah. So fighting kageseng serai englai siwana. Hamari borotong je borok rest kebang khlayo. Je borok kebang rest khlaine a borok ni nukhongo langmao hamari kuplong ongo. Nang tomono lengla ya hangke. Hamari Kaitor ya phana musung japon nang yasagi mangla. Je borok lengla nai a borok no Kaitor te bless khlainai. Je borok Kaitor lengla nai a borok no Kaitor te bless khlainai. Je borok Kaitor te bo sandarnai a borok no Kaitor te bo naikolnai. Je borok Kaitor asha nai a borok te bo kebang khemannai. Je borok Kaitor mang jora kebang renai a borok te bo blessing nai te bo hamari kuplongnai. Hallelujah. So aboni bagino sengsar phasingo to busy ang bo ongo nang bo ongo ang saimano. Phaidi a busy rog ni bisingo Kaitor ni bagai kaisa specific jora sanam lai siwana. Horni noitau to seng kuthum layo kaham better nini personal bahanya nang kuthum di. Nini personal bahanya nang asuk di Kaitor time ready Kaitor rest klai di. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor nono hamjago. Ambai Kaitor nono bebak jora wono. Bless klanya musung jago. Piaba a Kaitor musung jak marong no seng bufuro manai henmale jefur seng sakbe dogui Jisu Kristo wo seng lengla nai a furuno bini musung marok no seng receive klai manai te yasagi manai. Padingke tine asung nung siteng omono tu yang tebo ulogon norong na explain klayane padi seng suri thani wo jora nalayan Kaitor. Serapsa seng time nalayan Phaidi. Oh shakara lara magara masteki. Thank you Lord, thank you Lord. Oh ratha kara mokore steki shukere lara madagara balara bagara masteki. Thank you Lord, thank you hallelujah. Ngamni kai fly ya ni hamsa fly. Lord, musik sekam. Musik kosto kai di ni roh ya. Ngelan di sini sau Lord. Nini wo lengla nai bro dango kaham mungo better rengo excellent ngo bebahar hamsazak ngo tangi bale je lengla nai nini wo aborong ka hamsazak. Hallelujah. Tangi hinmala afa neng lengla na bagai seng lenglathung hini se neng baithang o subra Jisu nang sengsara payu. Thank you Lord. Nang asuk samung kaham klaimani bagai. Oh shakara lara magara mastiki. Thank you Lord. Oba ke nang Facebook live ni bising te nang sono bless klai tong mani bagai. Je Facebook live nai tong nai Lord brong ni shakang ni thui ka thano saro Lord.
O rata kara mogore bosteki ani baithango bang nin thik thana sarso Lord ang nini sil Lord afa nangani kibia nangani yakariya Lord afa as a borok ngang mung sajaga pan perfect kare but nini wolle Lord ang perfect ka hamte hamsa jakse thank you Lord nangana sak hamsa jak klaimani bagai O shakara lara magara masteki church nung saimandi kaito nono belai hamzago nono kibia nono yakariya berak area on bless klanyang musung jago just rest klai Jisu Kristo je Jisu Kristo rest klai nerok borok kaito ni asung sasanan doknai kaito tebo tori manai logui manai te kaito ni mung tebo sung sasanan ni bisingte amen hallelujah keboni sharing rok tori tong testimony hake mung sasuk hamya raklai lai nei Phaidi aba hai mung sasuk point ta tong aba hamya ngi tong kha hamya ni yogna musung aba hai tori tong hallelujah aba hai tomung tong honor share klai di hallelujah sung palke tomon testimony ke ba palke sung kaito na hambai relayana tomon mung sasuk hamya ke ba Jisu ma ke sung raklai ro holayana hallelujah praise the Lord suredi ani charai kubui ni bagai bini pori thaniwo tei tori logui kaham lamo yapri shewoi manani bagai kaitor ni sak kaham okay kubui nung saimandi kaitor nono belai hamjago O rata kara magare basteki thank you Lord kubini shaka angnin thika thana sarsai rul nung bonok better kaham hamsa zaket chongui namani bagai nono hambai Lord nung kibia nung yakari Lord kubui ninisi Lord I plead the blood of Christ Lord sak kaham ang declare kayo soy koine no ang bin saka declare kayo Lord in the name of Jesus O rakara balara magara basteki kokna nai bakhana ang declare kalai bin saka O rata kara masteki thank you Lord nga sake kaham ke naikuloi tongmani bagai kubui no thank you Lord hallelujah bro ani dada ni bagai surijadi ani dara bo asai ketal engjak bini sak hamya bo kaham ke himi manya so kisah suridi bro ni mung Somir jiten ni dara Somir tomon kaham kai himi manya hangkang ke kaham ke bo himi man sinai ang tini declare o Jisu Kristo ni mung bai O rata karabagara masteki I plead the blood of Christ somini yakongo bersago ang nini thik thana saro Lord yakong himiri manya klai tong nai te kabang ma kebengi tonai phola hamya kutul sidinang kutul sidi right now in the name of Jesus I plead the blood of Christ and out in the name of Jesus O shakara lara masteki hambai Lord nung Somir na hamri ramani bagai kaham se botabok hamsa jak se botab bini yapri te kodong nai kaham nai krak nai Jisu Kristo ma kang declare amen amen receive class jiten Jisu ni mong baike Oh hallelujah praise the Lord tege senor clear ni do hamranai kaham Jisu Kristo se ani thani oya hamranai Jisu Kristo se poito sabno khlanya Jisu no se khlaidi bini mong no se khlaidi afros nang blessing nai afros nang hamari no manai ani arani power phaya power Jisu ni ran se phayo phan sabo toijak Jisu Kristo se hallelujah bebak authority ni malik sabo Jisu Kristo se bini thani bo se nang asadi hallelujah joyasri ani amani bagai surijadi bini mokol sajagi tongo hallelujah thank you Lord joyasri ni bini amano nang hamzago abni bagai Lord tei Lord mokol sari tonai mokol ni bemar roi tonai phala hamya mano sao putuli right in the name of Jesus out yes out in the name of Jesus out mokol sari tonai phala hamya kutulik thank you Lord nang hamrir mani bagai heal in Jesus name heal hallelujah praise the Lord hallelujah joyasri yasakdi Jisu hamrir mano hallelujah praise the Lord kaito na hambai redi ani bachui kaito ni kokno khna nanaya but tabuke nini live nai tongo te naino jora ni bagai naising tongo borok tabu kaito ni manyako kaito borok ni khawo kok sauthang amen amen hallelujah naidi kaito belai ke kaham chwng kebono phan salai manya ob kaisi clear ni do ani thani phan kari ang norok no salainani norong thani phan kari ana salainani sengke borok no salai manya but salai jak mung borok ni phai male kaito ni kok a kaito ni kathang aroni si phayo hallelujah so je borong thani kaito ni kok kuplong a borong thani chance phayo a borong thani salai jak mung phayo
Hallelujah. Praise the Lord. So, just a kepano, o cogno se corroxosum tani tunirinya naidi. Taisa sekpano bokonzo kekere kanaka maneno. Bini life chance ngai, bini logi logi, bini nukung chance ngai, te hamari by kuplung ngai. Hallelujah. So, important tamuchini life amale kaitoni kokse. Kaitor rest klanyani se. Kaitoni kok bake kaitor sundanani se. Kaitoni kok bake yapri shanan se. Abos sini. Fan abos sini. Hallelujah. Praise the Lord. Aros sini bebak fan. Hambai. Hallelujah. Praise the Lord. Mathai. Ani sajak samathai ni bagai suri jadi. Samathai Lord nini si Lord. Bini sakang nin thai katano saro. Te Lord hambai nung bini sako yagar mani bagai. Samathai nini si Lord. Apa nung mana hamzago bin tinang nini yafaro Lord. Te bebang nang mani bini nukungo bini langmawo. Apa Jesus Christ makan kuplong ni saw. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Dara ani andada ni busla koekdin maise saya engtongka te keng engtongo tabuk hamsiteng abono kaitoni thane ya fana musong dara Simon nganin dada ni sajla tabuk no strong nai kaham nai believe khaidi poito khlaidi ang bono hamri reglak baithang Jesus Christ sa hamri nai hallelujah nang poito ro khlai tongno poito khlai unke ya sakdi oh shakara lara magara boste ki thank you Lord Simon bin dada ni sajla no nang bless khlai mani hamari khlai mani bage ocharai nini si Lord hallelujah o khuirnai a soi kaham nang supungire bambagi nang hambai Lord thank you Lord nang koinene kokhnanai te strong abono nang lokhlai re mani bage bini saka Lord thank you Lord phan ni naran supayo kaplai ni naran su kaham ni naran supayo a bebag nang bini saka supungire ka Lord nora apni bage hambai amen hallelujah thank you Lord hallelujah praise the Lord andara ani bagai surdi kaituni kok thaino angtibo phurungai nani bagai sanjit saimandi kaituni kok puila nang koplong angdi abuni yagulo te khorok sang nang phurungnani bagai appreciate hallelujah tabuk ni ningke testimony se kaitoni life je bless khlaito mani hamare khlaito mani kok rongno nang share khlai tabuk Kaitor anau bai ke hamari klaitung bless klaitung kathang tormani kaitor jari se kaham kaitor jari samung kaham masa tormani kaitor jari asuk bless kaitor jari nin testimony nang tabu share klaji te kaitor ni kogno phrangnani bagai bonung reading di te abuni bagai bahake reading namle kaitor kogno kuplong khlaidi hallelujah jepro kuplong ka apro sang khoroson bagi ri maniyo hallelujah so Phaidi puila sang kuplong englayana sanjit kaitor no belai hamjago nin sakang jishun tikatano saro nang belai hamsajak bless it in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, Sabitri. Kaitor no belai ke hambai tamni henke mol hamya nizorawo chwng no naikului tuidului kaham hamya ke tonjau. Amen. Hallelujah. Naidi sing omonutui khasrang layane kaitor ba ke sing promise rejak sangsar jese kwagi phan thangteng kelege phan thangteng hazar yang yagra debra problem phangi tongteng kaitoro soike tongnai rokni bagai tamtong kati mung tongo alaida tongo hamsajak tongo amen hallelujah praise the Lord okay imlika Dara surijadi ani bagai kisah belai keno wana masingsa asum pan krei ongai thango ang poito khlayo jisuni mungbai ke ang tabuk ni bisingono hamnai amen nini poito nono hambraka imlika nini poito nono hambraka karak khlaikya hamsajak khlaikya belai keno strong khlaikya in the name of Jesus I plead the blood of Christ kebel khlai tonai ti kabang ma fola hamya tektori tonai kutuli Zorapai Kenin in the name of Jesus. I plead the blood of Christ out right now. Oh, Ratha Karamastiki. Thank you, Lord. Nang imlikano strong clary money bagay. Thank you, Lord. Nang imlikano kaham clary money bagay. Thank you, Lord. Nang imlikano hamre money bagay. Thank you, Lord. Nang imlikano nini wisdom nang binisakal look clary money bagay. Thank you, Lord. Abuzi mong nang look clary money bagay. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Receive clary emleka. Amen. Hallelujah. Sini kaitor suna hamzago bosono kibia bosono yakaria.
나리도 승어로 거럭사파는 진이 판 그나그네 승기야 판 그래 승 판 버러니 허이때 만 흠을 지슈나런 진이 판 버러다 흠을 지슈 크리스토 오세 할렐루야 praise the Lord so 지슈니 판노스 depend 클라이디 지슈오스 아사디 지슈오스 베박노 야파르디 아멘 앙먹들이 하이케다라 허감 오케이 sure 자말 티프라사 묵더무는 묵들이 파용케 토시디 तेब मुक्तरे कहामाने इमां कहामाने नंग माथोनाय तिनि हालेलुया ताखोक आनि बागै सुरिदि जाते आंकाय तनि ककथाय कपलंग अंगै तंगै माननानि praise the Lord amen हालेलुया ब्रो मेस्का निनि मुं तामजन आं बगैस थांखा हायनो हाय ककरै जे नि रियल बो मुं हायपन काइतो नन बेलाय हामजागो नन आं सालब्रुनो लाइबो जेफ्रा आं फायो आफ्रो नन नगो Kaitor nono belai ke bless klayo o je kaitor ni kong ni bagi nung je kang mani kake ba asuke tiarangi tong mani obose kaitor nung tong mani mari so khasrang di hallelujah nono kaitor belai hamzago te salbrom bro ni buku bai gosidi ang ka hamse Jisu Kristo hone ang ka thar se Jisu Kristo hone gosidi ang hamsa jak se Jisu Kristo hone gosidi nini gosi mungse phanangi phaina ni langmawo nini buku bai nung basa ka ham gosi Jisu Kristo ni mung ba ke asuk ni lang mau tebuk kaham erdeng nai haleluya tangla ta bebak no Jisu ni mungo se matter klayo Jisu Kristo se matter klayo nang tomani Jisu Kristo ni mungno apply klai tong tangla sukna habai sengsara sabni mungno ya parjaka Jisu ni mungno se tong thogi tong na musongo kaitoni kok thebe koplong na musongo hamsa jaka tong na musong sadeni ni bukok bai ang hamsa jak se Jisu Kristo ang belai khno alaida se Jisu Kristo ani goshi dini ni bukok bai ke hallelujah amen thank you Lord bro meska nonang hamzak mani bagai bini shakolang jisun tikatan sarsaru hallelujah thank you Lord praise the Lord imani de borma ani ama babu song tabuk phano kaitoni yasak manyako imani nin thani kaisano bang sanan musungo kaitoni kogo kuplongdi te kaitoni soi tomong kaham Jisu Kristo ni soi tomong kaham bebak ni bisingo nukjak nangtheng te aboni bagai kaitoni kogo kuplongdi jefro ni bisingo Jisu nukjak nai afro automatic nini ama babu song bahaino ya preshenai hallelujah so nini samung pulanang perfect nani haike automatic ayang bahake soton jagai thang nung saise mangla tabu nini samung tamo kaitoro je hamari mani tongmani kogno nini babuno nini amana share klaidi kaitoro blessing tongmani khaksangi ma tongmani tong thogi ma tongmani okono nini ama babuno share klaidi naide all the testimony nini ama babu sono bahake ya pressure to phai nung bai thangno saise maraglak amen hallelujah thank you Lord imani ni bina ama babu soni bagai borok nini se Lord ang borok ni sakanin kathar thino saro Lord hallelujah soi buziria ketonai phola hamyani mokol abanang Jisu me damro kotolde soi buzine bukha soi poito khlaine bukha ya prishanai ya pri ang declare khay Jisu Kristo ni mung baikhe amen amen hallelujah praise the Lord hallelujah okay written dara ang tini rabar thumpro ya the kaslewoi debra yasko sungui kalaima bai tabuk sak derajak isa surijadi ani saya tongmarok no kaitun thani ya pharlai yana nini saya krei written nini mungsa saya krei kaitun no belai ka hamjago nini saya no already Jisu Kristo cross rozi nei paikya nung poito khlaidi goshi sidi Jisu Kristo ni bisingti ani saya krei kya ang tharse ka hamse hamsa jak se ni goshi written yes ono goshi di yes written nung belai hamsa jakse kahamse te nini joto sak dera jakno ang Jisu Kristo maka sau kotol dihne mak kotol sinai te agini sepen nung tebo strong nai amen amen hallelujah praise the Lord onita dara ani bagai suri jadi ang daktino thamsi phayo okay ang thangne rago share khlaikya thamsi ni actually kono krei au nin thaniwo se an thaniwo se tomon nang musung control khlainya ke nang khlaimano tangai because thamsi abo khina musung ma haibuya setinya musung ma haibuya abo khina musung phage ma khisenai seti musung ma seti jenai abo haya tomono nang siwis dong abo thamsi ton nang nangke abo nila rangi aran ongkhori phaimano so Jisu Kristo nungbai as a panna angnin thaniwo
sarsawiru Jisu Kristus tui katana sarsawiru o rata karabalara mas onita nini silot hallelujah nung bana hamza gulot hallelujah dara ani beri loma hamka kaitona hambai relayan yes thank you Lord nung mistu nin beri ni mung mistu na blana na nin mung da mistu Simon liya kokre apano je mung sijak abono sasiwana hallelujah hambai nini logi songno Kaitor hambre reka abun nang Simon ka abun bagai nang teba hamsajak belai blessed Kaitor nono obaken tebo abuzi muroi anini apply testimony be kabang borong ni life salaijak sitan thank you Lord oh shakara lara bagara mostiki I play the blood of Christ thank you Lord hallelujah thank you hallelujah kaklai norok blessing itong na hamari mani tong na angte kaisa norok no ang clear khanya musungo sungno phananai abu Jisu Christos se फोरोंनाय गाहाम बहायनो ख्रिस्टनि फलासे ते जोंनो आसके गोथां गतनायबो काइतरसे बेबाकनो मुसांलै तनाय काइतरसे मुं सापनो निनि आनि फानकरियारो बेबान काइतरनि मांसे सो प्लीज निनि फर्स्ट प्रायोरिटी काइतरंथों निनि हामबाय रजाकनाय बुमुं आबु जिसु ख्रिस्टनि मुं बाय काइतरंथों हालेलुया बेबा काइतरनि मुं जिसु ख्रिस्टनि मुं मांसोंथों के कायसे जागाफोरनो बरकनि मुं ता खबजाकथों amen hallelujah so fighting ganke asuk nung situng tini ang taya asuk kokolok sana tanglaka khaklai no belai kheno tini bohaino bless khana te yasage man khana kaitoni hamari rokno te norok ni testimony norok ni hamari man mani kogrok te norok kaitor slai jagi tongmani te kabang ma problem ni ongkhori kaplai jaga sokpai mani kogrok no norok text rok klai video rok klai panani ro send klai di whatsapp rogo haikama messenger rogo ang khnana musunai bai thangba musungo norok hamari mani tongmani kogrok no khnanani te lukorok bahaina norok ni hamari man mani kogrok no khnawi testimony ni khnawi borok slai jagi manthang amen hallelujah so fighting tina asung sitang jotona hambai khnani bagai ready tongbai di amen